I pozdrav svima, evo nas u još jednom videu. Kao što sam na kraju posljednjeg videa rekao, evo me u stupniku Drivers Wish ugradimo LCI LED štop svjetla na F32. Od tud počinjemo i ovaj novi video. U jako dobro poznatoj garaži u cijeloj regiji, a i izvan regije. Idemo pogledati kako će Mate, koji je već se bacio na posao, ugraditi ove štopke. Već sam bio ovdje sa F32 i imate video na mom kanalu gdje točno možete pogledati kako je Mate ugrađivao svjetla na F30 seriju. Sada se radi o F32 seriji i ovaj put imam samo štop svjetla, nemam instalaciju, nemam one plastikice, to ću nabaviti, ali idemo vidjeti što Mate slaže. Mate će nam sada objasniti, predat ću mu mikrofon, što točno on radi, kojim redoslijedom, pa pogledajte ovo. Ok, znači za ugraditi LCI lampe moramo osloboditi gepek zato što se vici nalaze ispod i moramo maknuti ove zaštitne poklopce i moramo osloboditi ovaj cijeli prostor, tapeciramo ga zato što moramo provući žice. Znači prvo ćemo raskopati auto. Danas mi se raskopava, znaš. Zato ćemo malo više raskopati. Opa! Prije igranja sa strujom treba maknuti -0,5 sa akumulatora kako bi bili sigurni da se neće dogoditi ništa neželjeno. Znači vanjske lampe ne diramo ništa, one su plug and play, a unutarnje lampe ćemo morati znači preraditi ove džekove iz razloga što na LCI svjetlima, evo pokazat ćemo, su puno manji i ne odgovaraju, znači ne može se to iskoristiti. FLOATI flow, been through the mud, I just brush it on my toes. We could book a flight or we can drive down the coast. Sad sve pinove režimo. Let's go, FLOATI flow. Put her in some ice, now she's saying she cold. We could keep it local or go travel around the globe. Let's go. I like counting paper just to pass time. I don't like to talk about my pastime. I'm just trying to make it to the back nine. I'm just trying to make to see my grandson. Mad kids asking for paper or plastic, acting like I'm mad rich, so I let them have it. Take nothing for granted, take nothing that's not mine. Waited out with patience, how'd you think that I would not shine? Working on a double, staying out of trouble. Madness all through March, I was sitting on the bubble, stepping out the bubble like I took off my DNs. You should just do it, now I do it for a check. FLOATI flow, been through the mud, I just brush it on my toes. We could book a flight or we can drive down the coast. Let's go. FLOATI flow, put her in some ice, now she's saying she cold. We could keep it local, travel around the globe. Let's go. Okay, I'm extraordinary. Had to make decisions that were more than scary. I cook up like a culinary. I see the future, I'm a visionary. I move smart, but I worked hard, could never call me lazy. From the start, I drew like art on how I'm living lately. We're locked in like 2 in 1, it's just me and my baby. The only one through thick and thin, look what we've been through, crazy tape. No. I dok Mate ima posla sa žicama, Tomo i ja smo se išli provozati u njegovoj petici. Radi se o M550i V8 motoru, oznake S63. Auto je dignut na 600 konja i 1050 njutna okretnog momenta, a na street raceu su sa njim postigli rezultat
10,3 sekunde na 402 metra. Na 100 metara auto ubrzava na 2,7 sekundi, što je brže od Porschea 911. I just brush it on my toes. We could book a flight or we can drive down the coast. Let's go, let's go, let's go. FLOATI flow. Put her in some ice, now she saying she cold. We could keep it local, travel around the globe. Let's go, let's go, let's go. Okay, I'm extraordinary. Had to make decisions. Dok ste vi bili na autobanu, evo ga, mi smo provukli jednu žicu za lijevu stranu i još jednu žicu za desnu stranu. One će nam služiti za žmigavce, budući da pre LCI ih nema, a LCI lampe imaju žmigavce. Znači, odradili smo sve pinove s jedne i s druge strane i žice idu do modula koji je zadužen za zadnji dio auta, zove se rem. I sad ćemo na njega postaviti žice na odgovarajuće pozicije za žmigavce. U drugoj čarobnoj kutiji imamo konektorčiće koji nam trebaju za nove farove, nove lampice. Pogledat ćemo šeme. Sad smo sve spojili, sad idemo malo programirati. Da bi nove lampe radile, moramo dodati retrofit kod za LCI lampe oznake Health. I dodat ćemo ga u popis opreme FA od auta. Sad ćemo to napraviti. Kodiranje je prošlo uspješno. Zeleno je. Sad ćemo provjeriti da li radi. Jel radi unutarnji? Ne radi, znači treba novi softver. Zato što su lampe došle na LCI autima, znači 2015. A auto ima softver iz 2014. Morat ćemo staviti novi softver. Dakle, krećemo u proces programiranja auta. Spojili smo auto na punjač da bi imali stabilan napon tijekom cijelog programiranja. Iskalkulirali smo novi softver. Ovdje se lijepo stablo posložilo, znači ovdje na rem modulu vidimo plave oznake su stari softver, crvene oznake su novi softver. I sad ćemo krenuti u proceduru. Evo ga, programiranje je uspješno gotovo, imamo zeleni semafor, što znači da je sve kako treba biti. I sad idemo provjeriti da li radi žmigavci. Evo ga. Idemo jest. Mate, ne znam što bi bez tebe. Išao bi prije jest. Ja sam gladan, svi smo gladni, ovo je trajalo punih 40 minuta, ovaj retrofit. Evo da pogledam šta je napravio Mate, uključit ću samo ovaj poziciju. Odlično svjetle. Usput mi je i programirao prednje maglenke, konverziju u LED, u LCI, tako da više ne blickaju, jer sam njih ugradio zajedno sa M paket prednjim branikom, te neke smoked LED. A ovo smo kodirali kada auto upalim i kad svjetla nisu upaljena, kad je na nuli ona polugica, da pozicije svjetle i tada. Mate, evo, pozdravlja vas Mate i kaže da se svi šerate i subscribe-ate, jel da? Like, share, subscribe. Ja!